Hello bro, teh mentang ngadon sini siapa bentar perlok ngamut ban lek set no setai seklau sejan klau mo pet perlok pet piam ngamut ban lek set setai sa kendong klau sejan klau teh mentang ngadon bat kini ki kelung hane pet kini ki kelung. Oh, hello perlok. Oh, hello perlok. Oh, kung hello perlok. Hello perlok. Tuh, phai phai sini, kung lu, phai phai. Tuh, kung tuh. Tuh, lah kau, bak hep. Ini kung lu. Une bak hep. Hang ni pat kadon mangamo. Te perlok. Nang pada thu ini kelungan saya thu bahas bit. Kini kelung ya ada ayu bat ngak. Jadi kun jangan ne kumno ne tengah saya tuh bahai fisibit mo pet ya kan video ada banakut mentang asni nga dalam setting set gini kelung nomor bakadai ka badde junga tengah pada tuh hiru iya ka badde ka junga ngaladap kat nasnem te mentang asni kadai ka badde ka junga ngansa ya tuh ya fisibit pet hadu banakut ada fikwa bantip iya ka singkha ka junga mo pet hadu banakut ka baja limba kanai ka vlog video. Te perlok mentang dan hang ne lenti te kembang ong phi ba ngamut ban le chet ni chet sha tai sha kendong klau sha jan klau te mentang perlok klan open slam let's go mentang perlok ngadap sluding ngila sedang set haune khiu te haune khiu perlok ngamut ban set ja. Hey Jeff. Hey Kong Lung. Phai này. Nì. Tia ka kong rit deh. Rila se. Boleh cabran. Boleh kong rit pilihan ya. Hey Jeff. Phai này. Nì khan hale Jeff. Kong Lung. Di Kong Lung. Phi ngau kumno Kong Lung wan kai sini. Sungai Pangat. Ya nih, Kong Lung. Tuh, saya bamja sebetmo. Dalam ija. Perlok mentah ngalasak kau. Temar baka kalatram. Pergi. Nah.
labun ka pingan thelo kan dia biar hingan ni ngaman ra nep sop em parlok takadaw ngahap ban sop daka sop ti ndre te phi ladam don ka sop ti de lawai bet khap sop dagi sla ding sla klau chani hey Jeff wan khai sentel la ta penji tu sentel penji ani style sentel Jeff Sinyabang dari Jeff ikan nai. Sinyabang dari. Sinyabang. Ani. Toh. Pet perlok. Nyi le setting set. Sani sakram. Piam. Pet. Udon ruksau. Utai udah ruksau jengah. Ini Jeff le. Kanye Jeff. Te menta parlok ngamut ban lej raum pet kene ka borti ngamut ban lej raum namar don kam hi ka te namar menta ngi dang setting set takadaw ha pur ba setting set te ka don kam ha te ngamut ban lej raum sene pet ngan i phimo parlok hang ne ru kadon kane ka khap hang ne tang ba kamlong mat kane ka ka jakli te ngan wantong hang ne jaka balong krem hang ne te kami khuj hang ne jaka badon kane ka mau kan pet kane ka ngan tong hang ne perlok ngan wan sene jaka ba kham jeliu namar ha jaka ba kham jeliu de ka kham khuj mo ka te kam le re lada ngiset kan namar mangi ngiset le ka te perlok ka khuji pet tang bang ngidon kaman set pat ngim de ban sudi la kadi lada ngim set em menta bala sedang sit kamariang em te ki khnyang jingpang ru kilas dang im kumta kamlong jadi ban set kan ka te perlok kajaka ka bang set kadai sate saklau ngin dai rung sate saklau kadon kata krem mangapan iya pi mentan te perlok pe cakane ka video hada ban kuat mo te perlok kune udus jenga udang kho phan pe dang kho snap ki phan Nggak. kajaru kala thnam sai phang de kala i kajaru baik, watram perlok. Tangba haban penme bhai gading. Pece suput daganeka ketang si. Persat daganeka ketang si. Saklau da perlok. Biang hi wan sine saklau nomor kidon ki neki resource ki natural resource. Ladam don kini ki natural resource em ki ding tak kaneka tangsi ladam don ki natural resource perlok kalong ka ba sem jenjar bhangi kajar kram tap tang malah
ขับปลาคลื่นเรตพีชีวิตกันสเลยกันตัวกาเสียดaki dieng kumne de ukhiru yong ha tangba sibet lada la I kajam lada bam lada ngilada bam de ngin sasyut no ngin sapun khut no ya ukhiu kini ki materials jungi mata right kaborti bat ka nang ta kaspon kini ki siang khajing ta bat ka siang khaja nang ta hangne ki don kitum kitam jungi te ngimpat pen I ngidang bu hang to apala te hangne parlok pet kini ki juhur hang to kadok kha ngin thang ne kene kadok kham ta singi pet kawe kadok kha ngin tep da kene kadok kham ta singi ngin thang ne puding ngin sa ya bam pet kitai ki slala deu pet parlok di pengat ba iwan sini seklau kayak kita lagi kena. Hei, le, diri ti 1%. 1% meh. Lena bahap. Pese, ule balan tayu kulung. Siap tiang ini nomor ba mental sang mi persen. Tangba ki 4 dabun repi. Pet. Kathi ka pentor kata ka per pet kijing brew pet perlok di pengat ba kasinong jungi sana ken pet menta perlok ngila siat sa kanjing ta pet perlok pet ba he pet siat depan udai nang ta une motor te parlok kalau ada kepuar ban tiap sakane kadok ha ngin tiap pupuk ding lahir sakat terdiam parlok siapa ki dieng deh por menta tak kadau katriam ha kumne namar baki dieng ru kila stang sengam nomor sini seklau de parlok la slap hakini ki sngi tak kadau pet kini kislah hangne ya kini ki jat slah hibadan hangne am kum kini ki jat ngia khot daki slah tang tadi saya ketin sinong jongi kan kum kini ki jat slah ngia khot daki slah tang tadi apon di pi kam sejan mo khang ba pinyu isai bhak pet perlok kum kini mo apap ki janlong kum ki slawang tang ba ki he ba perlok kum kini ki jat kan silong menta dangrit la sai dala jrong le de perlok ya yang jongi gibreru kam san kini menta perlok ngan kle no ya kane kadok khan mar bangamut ban tep hang to hading te ngan pelit swa ya une sirmit kamsuk pelit pau sirmit pe june sirmit nang ta une pad de mulu umeluk lene kameluk mo kene kameluk mata kene kumpniang pan biang pa mata ne piat mo parlok hai kleber dok song ne une paru dunia parlok une dunia धनिया
Siap jerong bet kumne pi. Kada wato. Dan kam so ban tak sirmit. Tak sirmit suah. Tak sirmit suah mo. Tak meluk tak sirmit suah. Pet parlo. Diam. Nang ta berno sakemeluk ru. Ber sa tangkat ne perlok. Ta ne dunia perlok mo. Diam ne dunia. Dari dunia. Pet perlok. Pet kan ya setiap mo perlok. Dengan ket kan dia dunia. Biang try ketut ya. Nang ta perlok hab nilai meluk hi malu malah dunia dan meluk to nang tangan ai supiat piat te katane kadok khala de ban wat lut no kan piat meluk ada ban ber biang sakliat nomor ba duna menit tak kadau mesti menrasai pi laber ki piat laber ki ne ki juhur dunia am haber hi meluk haban biang sakliat teh katu katu adalah biang perlu sedang bansong no. Saya luar pi, saya luar dan kam ber meluk ber sirmit. Itu saya meluk nabi yang sih nomor labun pelatu kang meluk si bete empang sudah. Sirmit ada ban. Ailut no. Ngawan rak kenang kat ban biang.
Kebenar lajan slap perlok. Lah berngemu perkat. Nè đồ này rồi. Đây bên ai lút nó thì thạch. Sebentar kayak gini deh perlok. Dah tak jah sibir mi bang sudah lah semaduk kapi. Ai lút bet. Miếng lại cái này. Tangan sedang bansong no ya kan gadok kah. Baik perlo. Baik karukum song mo. Biar betul. Yes. Enak. Nah nih lihat. Tuh itu. Kelain tahu nih. Yes. Ketok. Fast time mo ba? Ngali kan yang style. Ti daunnya jermi. Simple beci perlok. Ben kami bantek sakendiat ap ngan wat plang samo. Bantek do plang ro. Ngan te no sa uneu jajing thung mo. Pe long kumne parlok. Uneu itanat bhadale decoration. Khamtam mantaka singi badai ka badai jongayam. Tangba ngaklet pat ban thit balun namar ngamju sotanat ban le decoration. Ngamju fokus bhai decoration daga daw. Ngaklet ban thit balun rei lade ban thit balun ngan wa hangne. Lade bang thit balun gen. Lade ban wa balun hangne dingse nota sa toring ne dus nota sa penriam lang badune itanat bhaune dale decoration pece parlo idei bha kito ki bro ha ka stone age day ha kapur bamswa ha ka jukmau menswa tapi kia sna sopti gumi ni jat pece parlo itanat bha tangbangan ngahaban rat no yakine ki islah ngan le tangune telai une balong telai
toh tangan song ba hakane gawe kaslah knang ba kaduk kha kan pe chibet ngan ban artli gisla phi la biang ha pet parlo kaduk kharu kam dei shu kabarit kalau dei ka ba he hi kat kato te watla kam he hadu kataru sikilo tam te don gi natural resources em parlok bas pha ndai phi naying iklem manra tiar bun re tang gitu ki khiu hi but gitu ki jingbam ladam don kaslaladel kine ki telai em bangate tapi lakut Mata perlok kan tep no ya kan ya ka do khang ne pej perlok pej mo hapen rehem bahaya ka ding de nyahap ban kelar ya kan ne Oh, padiwan. yang ya pa ding pa sane yang ru pej perlok ngelawan rak sibun kidieng pej thang ne sibun nang bagane kaduk kha kan ikloi Bo padiwan. mentah perlok pej kading gelasang rehem ha
kidiang ru latang sibun. Gidon siya senrang mau perlok. Pet kane kamau perlok. Pet itu ki senrang. Pet hangnya pedang keram pet ketokat liu. Katne te perlok lada kampat i kadok kha te la suong pi. Katne te perlok la i bah yo kala ing kon ban ne. Nyahab ban sei no. Pet perlok. Pet kita ki kelung ki labam ja. Te kira tangan pelat bapli tagana la su aja la ka aja no. Te mtang sei no kan kadok kha kanang bangin bam ja no ban yo ban ai lang no kita ki kelung ru. Clever dog. Are you feel hungry? Dejiri. Mentah perlok ngan pit no ya kan kadok kha. Ngila dep sei na kajing thang to ding. La i trai perlok. Ani yo ka i siliang kon ban. Aspek inga i kala i. Sane siliang de imat kam dapat i bah sane siliang de kala i bah. Tang bangina bam ka bam bet. Ani thang sane salum de perlok. La i pi la jam ha. Bang ha. Kane dok kha. Jim kong long. Ani hapit bha sia de. Apa hapit bha Nah, ni perlok kita nggak bam jam ta. Kalau selapi perlok. Ngawai nggak banyak bam udut tu. Udah bat nebrau. Akting senang jengi udah jak ni kau dah bat nebrau. Tangba kidon tu kau dah kling siar away ni. Kinoston ni kia kau dah bat olah yang udah jak. Haban apa mudut di perlok yuk slap hek deh di kumlong deh. Te perlok mentang ila de bam mene nga klem yo ban ring bha ya ka video nga chupa ring hai to iwe ba wan hadin ngam yo ban ring bha namar balei ba ngilaya thanem ngilaya bam bet la ka jong ngilaya khat bet la jong ngila than cha takadaw ngi klem yo ban ring bha ha ka por bang ya bam hoj ka bam kalong ka thias ba perlok bang bha ka bam te perlok se khun cha am tas ni wan bam ja shane cha klau manta ngarang song siding hang ni he sakatriam perlok te kane ka serang perlok piam da slap he ru perlok ladarung hang ne hatrai serang kamji slap jure tadiam pi perlok nomor ngasong hang ne am berkas liuding artat ya Teno way ru dang syong siding hang ni ulangu sepo namar leran jaga kamera te perlok menta sak stang ngi arngut hi itu ki kena te ke layalek mangiru ngin ya lek thai no sejing te perlok nakalin kajanga hawat ngakwa ban le bah ya ka video ngakwa ban Sena bha ya kan ka video nrei wan sene ja klau pi perlok penthut so slap tang ba umna penthut re pat hadu kata su jauh hi
re ngi bam be thang ne hi ngem ji re namar ba kane ka senrang ru ka biang hi perlok kala yadan ka senrang bat ka weru uslap unda bom re hadu kata te ka biang pham ta si udai uslap jing kerku nakam ta ka bade ka junga te mene perlo ngaklem pat ya thu ya phi ba ngadap ka dosnem kito ki khna ru perlok kidei ki para ki junga kimde re ki khun mo to khulung kato ka awe ka khulung kan thairu kito ki ki para ki junga don lese nap deng jong phi ki ba ya mudur ba kito ki khun junga em akene ka junga ngampat don khun mo wat ka samlaru ngampat don te kumno gen ngan yuk khun haba wat ka samlaru ngampat don ngampat kwa phi ban wat samla ban wat lok lese ki kan thai lese ki don ki ba wan le jan kumne kam tai tang ba nakane ka junga pat ngampat fokus ngampat kwa ban wat samla mo parlok ngakon kumne single life is free to go everywhere. There is no controller. Free to go anywhere, everywhere. That's why I choose single life. I don't want a girlfriend. Right now, kan, yang mentah dengan empat kwa girlfriend. Nomor ngakwa ban fokus highway ki benta. Nomor ngakwa ban im light luchwa. Kajing im samla lada ngisong samla bahayam katno kalong pas tenat namar bangi yo ban im light lut til radon samla tapi ngim la shu ban im light lut namar lada ngile chano chanoru tade baka samla kabadai ni lete kabom shani lete ngim yo ban long light lut kan try snew bet kumta single life is the best life in my life. In my life, single life is the best life. That's why I choose single life right now. Te perlok ka beneng ru ka slap hi. Watla kam slap jur hadu kata. Te ngila de bampat ka biang bait la slap ru. Lada jur slap ru nginyari hangnya krem. Te perlok Mapilaya sya ya kan ka video na duk bastang hadu banakut te nakaleng ka jungangan ya tuno mo mga perlok ngaladap arpsan snam hoy ngakwa hi ban celebrate mo tang ba nakajing bunkam ka junga te ngam kwa ban fokus ya ki celebration takadaw ngam le decoration ay habang awan saneru ngawan enjoy bet ngawan enjoy free. My mind is free. I escape from any disturbances. I escape from any obstacles. That's why, as I said right now, single life is the best life in my life. Perlok, nagaling ka nga setenat bah ya kene ka jing im ka banga nga syat im. Namar kalong free ya nga. Takadaw. Komdon mano-mano ba kontrol ba khanga nga. Namar ba ngalong light lut. Ngalong light lut habang im hang ne hasla pertai. Light no tangi mai pahi. Wadi mai paru ya kae ka babha kimla ban khang. Kim ju khang. Laraki khang ka babha tapi kim de shu ken ki kemi ki pa ki babha. Kira de ki kemi ki pa ki basnu. Kemi ki pa ki babha tapi ki sha light lut bet larang ile eki babha. Takadaw hagajing im ka jonga kalong light lut. Omdon mano bala ban kontrol nga. Te yaka badai nga priang yaka bomdai te wat lapi penbuar hadu kato kat noru kinamla ban penbuar nga. Te parlok kembang ngepi ba nga ladap arfan snam. Te ngan sa le biang lada nga yulapoy hayingam ngan sa le video biang. Te mentai ya menta bangadon hang ne cloud te ngan kut no swa tangkat te mo parlok. Te kublai sibun mapilaya sya ya kene ka video nadu bastang hadu banakut. Kublai ya pi baro to ublai un dalam derkat un kerku ya ki kam ki jam ki jong pi ki ba pi jutrei managasngi.
kerku ya kijing le kijing kam kijing pi bat dalam terkat bat kajing im kajing pi malakas ni khoblai sibun khoblai sajarngu ba flape jikane ka video ngen sai siam biang hai ki bebet ki video